Zbog neodoljivih sniženja, mnoge dame ovih dana u Porta Novi obaraju svoje shopping rekorde. Većini za tako nešto treba i po nekoliko sati. U sekundama pak računa se vrijeme ovdje, na pozornici u prizemlju, gdje ga diktira mehanički bik. Ako na ovome stroju izdržite 60 sekundi, zavidno će vas gledati. Mehanički bik dio je zabavnih instalacija aktualnog Men's Weekenda u Porta Novi. Iako nemaju kaubojske krvi, Osječani su dokazali nešto frapantno. Slavonski inat može ispraviti taj nedostatak. Većina je jahala preko 60 sekundi, a to je blizu upisanih rekorda. Ima 3 brzine. Do sad, po mojoj nekoj procjeni i iskustvu koje sam imao sa njima raditi, muški dio je uspio izdržati najviše je minuta i 70. Stevo se zainatio da se neće osramotiti pred djecom i postigao što većina nije, ostati gori do 3. brzine i to 87 sekundi. S tim vremenom ovo je dopodnevni rekorder u osječkom rodeu, a poslije svega možda i kandidat za višestruke upale mišića. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Treba držati dobru ravnotežu i dobar stisak nogama i rukama. Ne znam, ko da sam pretrčao par tisuća metara, tako se osjećam. Izmorio me. No već ubrzo poslije rodea vratio se rekorder u formu, sretan zbog prigodne nagrade, ali i snimke neobičnog iskustva za koju se pobrinula supruga. Inače, za nagrade Men's Weekenda pobrinulo se 6 zakupaca. Nagrade su nam omogućili naši zakupci, dakle radi se o Golden Sun Casinu, Feriviju, Hervisu, DM-u, Info Cafeu i o Extreme Intimu. Nagrade su se mogle osvajati u 4 discipline, na biku, u stolnom nogometu, s batom ili udarcem u vreću. Tko tu postigne 900 bodova može biti opasan u ringu. Pa rekord je na ovom je bilo 935 rekord bio. Znači to je stvarno snažan udarac. To je nije približno ono u ringu, ali na dobrom putu je. Za bolji rezultat dobro je zamisliti mrsku osobu, kaže se, no dobročudni Slavonci zadovoljni su i srednjim uspjehom, samo nek je bez srdžbe. Ne zamišljam nikog, malo ovako, samo rekreativno da vidim kako je. Novi ljetni trend je dakle lansiran, potrošiti što više snage, a što manje kuna. Zato svi koji u Porta Novi ovih dana potroše samo 50 kuna dobivaju besplatno vanjsko pranje vozila, kupon se podiže u Info Cafeu. Inače, kuponi za nove akcije i igre već su u tisku, jer u Porta Novi za sljedeći vikend već smišljaju spektakularni Twister, dječji vikend igre i animacije. Poslije njega stiže vikend Konicom PlayStationa. Ako sad još netko misli da je isključivo na obali najzabavnije, onda stvarno nije dobro informiran.